Anan masala özüne de çok bolup ketedi. Bizim ayallarımız güyösün jakşı görüp süygüsü gel erkelegisiz tarınıp başlaydı. Jönele süyem dep romantik bolganda uyalışat dagı aytıp jamandap ушинтип тарынымдан алып берди, бул тийип калат, бул ошо эркелеп атканда кирбейси. Өтө катуу süygüsü gelse тарак бер деп баштайт. Сен аны түшүнсөң туура. Эркелетип башташ керек ошо сразу. Подарка алып бер, башка бир неке кыл. Ошондо ордуна келет. Эркектер дагы ушундай. Жакшы көргөнүн билдиргиси, такыр билдиргиси келбейт. Силердин пайгамбарыңар, биздин пайгамбарыбыз кимди жакшы көрөсүңүз? Шунда чоң жамаатасында Айшаны деп айткан. Сүйгөнүн жашырган эмес. Айшаны деп айткан. Өмүр бою ушинтип абуус болуп, камтарыр болуп, пешинени буруштуруп барсаң анан кетем дейт да, тарак бер дейт да. Кичине ачыл, чал жуун, атырлардан кой, аяк-бияктарга. Gül götürüp var, iki gül, azı gül beker, ne beker? Bir yerden cülbasan da vatın, iki tuvat. Apart, madem versen, cülü ucanlık etmeyi be, ben de. Talak vergeç gerek. Al, erkelet de vatkan söz. Talak ber, ketem degeni, erkelet de vatkan söz. Cetelep var, marojni alıp ver. Fayzadan bir iki lağman alıp ver. Eki mantını koşuğa bir şaşılık menen. Köngülü kursant bolat, günlüğe geçken mantık çırat beçara. Lan öyle boysun sen. Çın bu? Erte menen bagındatan azır erte okuyuz, uktap atkan bolsa kofedim dep gelin, jüregi jarılıp ketsin sağ. Talak ber degen erkelet degen söz. Düşündün mü erkelet sen? Kitaplarda oku. Centilmen degen kitap var, o raritlik varsın. 15 so'm turat. Erkek kanday giyiniş gerek, başka karaş gerek oşularının bardığına. Tursanı giygen boydan keçpes yıkılmayın. Almaştırış gerek alardın bardığına. Жаңы maykalardan giyiş gerek. O koltuktaki avaratlar tüktörde alış gerek. Kişine bir sportga var, maşıgış gerek. Tişti juuş gerek. Anan özüne gelesin. Al tiri can televizyondan göret. Günüge Maksim Balkın çıkıp şurası karap oturat anan keyin. Atırlar kanday oldu ekan onu dep. Oşoga özün kara bir tuğan. Anan masala özüne de çok bolup ketedi.